Nanti ambil tu ke foto ke dia. Tiffin ada dah. Sonon dah bom lo. Dah tu pasal ni dak basi video start pon dead lo si paklang pon bom pon dah tu pasal ni video kitchen pen kijut an samai ni kelang du bom je fancy chuning ripolo Johana musta me ke pon handak neng tumhan tikang jipu so nalang dun bom no. So anaro kato ko welcome tang et hana musame ning phan thon tikang et pen evening apor market stame kedam lasi market puri et azar et pen KFC se me angor pin ko bosi matha bolo Mayonnaise order teng nahi dete the ini ke nang le et lo KFC nai chu itu famisi ne pong tung pen market ta bang pin and KFC sami aru nang uti chubin po sama sama lo coba lo Sonon bage nangle etlo si ambi tumhan ham fruit se hui vanti la sinon chobom la pen den phan se me kopi vanti ani arong ong ma si la ta chot ting an lo Nanti ambil tu ke foto ke dia. pinya video bangke lan si budget pon ko si ka ko we ta me ke chen pe kisot an na ke lang dum bom para ke bi perfect lo si ka to ko we phan se me cardom pe pajer lo cardom bye bye la penali tum ang bong ni li channel lo akimilang polote ke subscribe phan se chuning ri polo lan hello pinya video bangke puthot kapre video long le chitong thana